Siyanibingelela nonke egameni lomfowethu wethu Jesu Kristu. Isikhulumi sethu namhlanje umfowethu uSanele Ngobese ozobe eshumayela esusela encwadini kaJohn chapter number 1. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Akukho lutho olwadalwayo kukho konke okudaliweyo olungavelanga ngaye. Kuye kwakukhona ukuphila. Lokhu kuphila okungukukhanya kwabantu. So phinde futhi sifunde uverse 14. Ulizwi waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Miningi imininingwane kuphikiswana ngayo uma kuziwa kuChristmas ikakhulukazi. Yebo kuyiqiniso ukuthi uJesu akazalwanga ngoDecember 25. Kodwa futhi kuyiqiniso elibaluleke ukudlula zonke izinto, eliphethe ukuphila kwabantu bonke, lokuthi uJesu Kristu wazalwa waba ngumuntu. Lokho okusinika ukuthi ngisho kuthiwa umuntu uyawugubha uChristmas, ngisho kuthiwa akawugubhi uChristmas, kodwa leli yiqiniso eliphethe ukubuyisana kwabantu bonke noNkulunkulu. Kuyona yonke imininingwane ekuphikiswana ngayo ngalezi zikhathi zikaChristmas, abantu abangakholwa banemibono nemininingwane abayishoyo, abantu abakholwayo banemibono nemininingwane abayishoyo. Kodwa izwi likaNkulunkulu lisinikezela imininingwane okusemqoka ukuthi siyibambe sidlinze ngayo, ngoba iphethe ukuphila, iphethe ukuphila kwethu. Ngizofisa kule ncwadi esifundile sibheke imininingwane emine eqondene nalo owazalwa nekukhulunywa ngaye ngalezi zikhathi zikaChristmas, okunguJesu. Uma ufunda lapha uverse 14 kuyona lencwadi kuya ku17, uphinde ufunda uverse 29 noverse 8 kuya kuverse 30, uzothola ukuthi njoba sifundile ukuthi sikade sifunda ngolizwi ukuthi ulizwi loyo nguJesu. So lemininingwane emine esofunda ngayo iqondene noJesu lo owazalwa nokukhunjulwa ukuzalwa kwakhe ngalezi zikhathi zikaChristmas. Umniningwane wokuqala engifisa suubambe sidlinze ngawo ngoJesu ukuthi ubukhona bukaJesu kanye nobuNkulunkulu bakhe. Umniningwane wokuqala lo ubukhona nobuNkulunkulu bukaJesu. Umivesi lithe kuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Uma ubheka lezi igaba ezimbili, kunegaba ezimbili ezigcizelela ubukhona, kunegaba ezimbili ezigcizelela ubuNkulunkulu. Uma kukhulunywa ngesiqalo, uma kuthiwa ekuqaleni wayekhona, kuphinde ukuthi wayekhona ekuqaleni, akukhulunywa ngokuthi kunomsuka lapho ulizwi esuka khona, kodwa kukhulunywa ngokuqala kwezinto, ngokuqala kokuba khona komhlaba, ngokuqala kokuba khona kwempilo yasemhlabeni. Ukuthi ke leso siqalo leso sithe siba khona, uvele ulizwi ukhona, akagcini ngokuba khona njengoba ekhona nje ulizwi unguNkulunkulu,
njengoba enguNkulunkulu akekho yedwa kodwa unoNkulunkulu. Lokuzivezela ukuthi uJesu kuleli verse uvela eyisiqu, ngoba siyasibona esinye isiqu esikhona, kodwa na uvela eyisiqu ukuthi unguNkulunkulu, unoNkulunkulu. Konke lokhu beyikhona isiqalo singakabi khona, okusinika ke ukuthi uJesu ubevele ekhona. Akukho lapho singathi akakaze angabi khona. Kuthe kuqala zonke izinto ubevele khona, futhi kuthe kuqala zonke izinto uJesu vele unguNkulunkulu. Umniningwane wesibili engifisa siubambe ngoJesu esuthola kuona lamazwi sizofunda lapha ku verse 2. Lo mniningwane ukuthi uJesu ngumdali noma ulizwi ungumdali. Kufundeka kanje ku verse 3. Konke kwavela ngaye. Akukho lutho olwadalwayo kukho konke okudaliweyo olungavelanga ngaye. So lana ke sesiyabona ukuthi isiqalo sezinto sivele kulizwi. Ngenhla sifundile ukuthi sithe siba khona isiqalo ubevele khona. Kodwa manje sesifunda ukuthi isiqalo sibe khona ngaye. Konke kwavela ngaye. Akukho lutho olwadalwayo kukho konke okudaliweyo olungavelanga ngaye. So lokhu sinika ukuthi uJesu unguNkulunkulu, uJesu ungumdali wezulu nomhlaba. Ungumdali wezinto zonke. Ayikho into khona edaliweyo engadalwanga nguJesu. Umniningwane wesithathu engifisa subambe ngoJesu lo wazalwa ngalezi zinsuku, esikhumbula ukuzalwa kwakhe ngalezi zinsuku lezi zika Christmas, ukuthi uJesu ungumsindisi. uJesu ungumsindisi. Kufundeka kanje ku verse 4. Kuye kwakukhona ukuphila. Lokhu kuphila okungukukhanya kwabantu. Kuye kwakukhona ukuphila. Ukuze sicaciseleke ngalokhu kuphila okwakukuye sofunda lapha uverse sosuka nje ku verse 12. Kepha bonke abamemukelayo labo abakholwa egameni lakhe wabapha igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngenhla sifundile ukuthi impilo yasemhlabeni ivele ngayo, nguye ngumdali. Kodwa la sesifunda ngokuphila manje okukuye okungukukhanya kwabantu. Lokhu excuse me. Lokhu ukuphila okuphethe ukubuyisana komuntu noNkulunkulu. Ukuphila okwakha ubudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Ukuphila okuphethe ukuxolelwa kwezono komuntu ngoba singabantu simonile uNkulunkulu. Kodwa kuJesu kunokuphila, lokho kuphila kungukukhanya kwabantu. Njengoba sifunda la ku verse 12 kuthiwa abamamukelayo labo abakholwa egameni lakhe wabapha igunya lokuba abantwana bakaNkulunkulu. Uverse 13 uthi abangazalwanga ngegazi noma abangazalwanga ngagazi, ngandlela yemvelo noma ngantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. So lokhu kuphila kusinika ukuthi ukuze umuntu kuthiwe abe negunya lokuthi athi ungumntwana kaNkulunkulu, umele ukuba akholwe uJesu, umele ukuba amukele uJesu, ngoba kuJesu kunokuphila. Lokho kuphila kungukukhanya kwabantu. Umniningwane wesine engifisa siubambe siwuthola lapha ku verse 14. Engifisa siubambe ngayo uJesu. Uthi ulizwi waba ngumuntu, noma uJesu waba ngumuntu.
uLizwi waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Esifunda la ukuthi lo Lizwi ongakaza ngabibikho, ongenaso isiqalo, onguNkulunkulu, owadala izinto zonke, onensindiso, nguye owaba ngumuntu, waphila phakathi kwabantu. uJohane la uyafakaza ukuthi excuse me, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yozelwe yedwa kuyise. Uma ithi yozelwe yedwa akakhulumi la ngokuzalwa okufana nokuzalwa nje kwabantu, kodwa lana usinikezela inhlanganyelo yekhethelo ekhona phakathi kukaNkulunkulu yise noNkulunkulu indodana. Usitshela ngenhlanganyelo yekhethelo azathi uJesu kuJohn 10:30 athi mina noBaba simunye. Lokho kusinika inhlanganyelo yekhethelo, inhlanganyelo yobuNkulunkulu. So uma ethi inkazimulo yozelwe yedwa kuyise, lokho kusavakazela ubuNkulunkulu bukaJesu, waba ngumuntu enguNkulunkulu. Pho-ke yini okumele siyenze ngale mniningwane? Ngoba asinakuphikisana ngayo njengeminye imininingwane kaKhisimusi, kodwa-ke yini ekufanele siyenze ngayo le mniningwane? Sizobheka nje izinto ezimbalwa. Eyokuqala ukuthi yenza okwenziwa yizazi ezazizwile ngomntwana. kuMateyu isahluko 2:2 sifunda ukuthi zathi izazi, uphi lowo ozelwe inkosi yabaJuda na? Ngokuba siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga, ngakho-ke size ukuzokhuleka kuye. Ungumntwana uzelwe, izazi zizwile ngaye, zizile ukuba zizokhuleka kuye. uMateyu 2:11 kufundeka kanje, zase zingena endlini, zabona umntwana nonina uMariya, zawa phansi, zakhuleka kuye. Okunye kumele masikwenze ngale mniningwane, izwi kaNkulunkulu elisinika yona ngoJesu, yenza okwenziwa uMariya uma etshelwa ngomntwana. kuLuka chapter 1:46-55 sambona uMariya ephakamisa edumisa uNkulunkulu. kuLuka chapter 2:19 kufundeka kanje, kepha uMariya wawalonda wonke lawo mazwi, ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Yenza okwenziwa uMariya uma etshelwa ngomntwana. Okunye kungamele sikwenze ngale mniningwane, izwi likaNkulunkulu elisinika yona, yenza okwenziwa izingelosi ezazilethe izindaba ngomntwana. kuLuka 2:13 sifunda ukuthi masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini, lumdumisa uNkulunkulu. Okunye ekumele masikwenze ngale mniningwane engoJesu, izwi kaNkulunkulu elisinika yona, yenza okwenziwa abelusi sebezwile baphinde bambona umntwana. kuLuka chapter 2:20 kufundeka kanje, abelusi baphindela emuva bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nababekubonile, njengokuba kwakukhulunyiwe kubo. Okunye ongakwenza ngale mniningwane, yenza okwenziwa uSimiyoni uma embona umntwana. kuLuka 2:31-32 kufundeka kanje, ngokuba amehlo ami ayibonile insindiso yakho, oyilungisele ebusweni babantu bonke, ukukhanya kokwambulela abezizwe nenkazimulo kaIsrayeli. Okugcina singakubheka okumele masikwenze ngale mniningwane ngoJesu, yenza okwenziwa uAna umprofethikazi. Luka chapter 2:38, naye wafika ngaleso sikhathi, wamtusa uNkulunkulu, wabatshela ngaye bonke ababebheke ukukhululwa eJerusalema.
uJesu lona owazalwayo unguNkulunkulu, ungumdali, akakaze angabibikho, ungumsindisi kuye kunokuphila okungukukhanya kwabantu. Nguye lo wazalwayo waba ngumuntu. Kholwa kuye. Phenduka ezonweni zakho ukholwe kuye, uza kusindiswa, uza kuphiwa ilungelo, uza kuphiwa igunya lokuba ungumntwana kaNkulunkulu. Bese uyamdumisa uNkulunkulu, umtuse uNkulunkulu ngakho konke okuzwayo ngomntwana owazalwayo, ngakho konke okuzwayo ngoJesu. Ngakho ke ungakuziba konke okunye ngoKhisimusi, akunankinga. Kodwa kukhona okungamela ukuzibe. Ungakunaka konke okunye, kodwa kukhona okungafanele ukushaye indiva uma sekuziwa kumniningwane kaKhisimusi. Lokho okokuthi uNkulunkulu umnini mandla onke, isiqu sesibili sobuthathu bezulu, wazalwa waba ngumuntu ukuze ezosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Kubambe lokho, udlinze ngakho. Amen. Sibonge kakhulu kumfowethu ngokusipha izwi lenkosi. Sibonge kakhulu nakini nonke ngokuthi nisiphe indlebe. Jumele kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify. Amandla Ensindiso Podcast.